Ebi byona bigambirwa nyimwe bazubwa abanyamakuru ba Bushenyi mpango kurwo mu district 5 abarukwegitiro mu kibina cabe ca Greater Bushenyi Media Association babire nibazaguze ciro cabo c'abanyamakuru mu district ya Mitoma ahansi yo muramwa go kukume byo bahangwa aho babandiza no kuyonze town ya Mitoma ubwe barukwiyame bicupa no buvera no kubyara emiti kitwate kesho ngakuru abo kubecho noreba munikija kutuyamba environmental protection kiza kuyamba sustainable management and conservation of swamps kiza kutuyamba ku disseminating information ya afforestation, reforestation and many others. Numurangu katonga batusazire urwera ryo n'urugendo nezo raisisi ezinema eliyone hereza barukutimba mushenyi. It is very shameful izo ndebere minister rukugamba ngo uno mushenyi no kutekwa kutimba. No. At the cost of who? Omunyishenjero kazabwa Mitoma district kandi urukushitama akaciko ko kukume byo bahango mu ishenjero nagira ngo ekitongore ca nema tikikozere kirukumara atakabitiriza kabeje n'entonga ombeshara batandikirarige bizimbe bakutekamu bakafiringa wizumara ahanswa nakijura amizga kabura y'igasi kandi ikintu cyo tarikitinga umunsi na mizi at the end of the day garate ko kugaruka kurundo muhanda gwako abanyamakuru bahamiza abanyishenjero ngo nibaza kugumiza muno muranga gwabo ogukurinde byo bahangwa ngabura ngo ministry ya water and environment eile funds ezo kushomesa abantu ahanshonga zinakakwate na climate change na global warming yito twinira twatunga push ninga mwatugambira twatunga workshops zo kumara twashomesa abantu ahamberambi eriyo neza kwijo munsi abwa warning zezo tungere munonga. Most districts in the country, information officers today, but these people, they were from Murungi, Tabanamba ya Kana, Mufere z'Abanyarwanda, okubamanyisa ebirungi na nebibi. Omugande makuru ekitongore cha Avis kigabire minyeto ebintu byo kwetandikiraho imirimo y'ebyemikono ebibabandize kubegesa kandi ebibahirwe harimo nk'ebya garage saruni ebiharani kandi aba bakabanza kwegesebwa aba bana bimukureba eminyeto n'abana abakurwa mu refugee settlement na Kivare kandi abandi n'abanyayuganda abita Bisingiro district twabahereze bikwato kugira ngo nyensia yabo yabase kubaje babase kufuna emirimo. Isingiro ne yakire bitongore bingi ebirikwegesa abantu emirimo y'emikono na munonge mpunji n'abazutwire hihi bitu chairman wentebe ya katano akahabure bitongore ebi okugumana ibihereza abatarukwe sentandikwa bwa nyuma yo kubegesa ngamwe nyenda kusima ba Avis munonga no kusima ahabo kugira ngo mwebare okutuma unkora ekine kitongore bimwe habitongore bitwino mu district hata kinareba ngo cyatandika koreka cyo kurebera kandi bayebandaganise ngo baza kwa nabandi nebe byona birahagirwe kitongore cha International Labour Organization kandi kira funding Avis okugira ngo bite mirimo ya government kani mice emirimo bundi yebitongoreje yo kusiba tujwire koti kani mice mbwendo tukataho miringo ki yo kutahe mirimo aza abantu barakozesa skills barakwiringa skills bakabasa kwekozesa hemirimo ahimuru kuzamwena hariyo LC1 LC2 na LC3 bona twabaterire se mutwabagambire nabakimanya ebintu nebyawe gendo bukozese kurungi kandi utabishisha wabikwatijaga omengu wakwato mu rumo gwawijaga eminyeto yahebwe bintu nayo yareko kushemererwa kandi abamwe bayoreka ngo nibaza kukozesa amani okukirize biroto byabo Abo kubecete ngo cyanje kikaba kigiye cyo kutandika saruni nkaba ntina sente zo kutandikisa nahigo twafune kitongore cyatwatiraho cyatushomesa ati mbwenu cyatuhereza n'ibikwato twaza kutandika gukora nito tufuna sente tuba abantu bamani mbwenu kindarugani kandi ntandikiraho saruni ntandike nkore muhinduke ho mbeco kureberaho mureke kandi kuzumba tarmu gashakwa Michael Twakire na Rusi Nwamanya.